Annyeong guys, halo teman-teman, kawan. Kabar kalian semua baik, sehat? Oke, mukbang kali ini, wow, spesial karena ada tempe. Ya, favorit papa tempe. Jadi di sini ada tumis sawi putih sama sawi hijau kali. Oh, sawi putih. Sama ini ada potongan daging. Ya, potongan daging. Oke, mantap. Pas sudah lapar, jadi sebelum mulai berdoa mulai. Amin. Oke, here we go. Mari kita selesaikan secara adat. Ya, potongan daging guys, mantap. You guys ready for my first big bite? Mari coba. Wow. Oh, bang. Gokil banget.
Mantap guys, gokil, bang, gokil banget, mantap, top, pol. Teman-teman, kawan, makasih banyak, matur nuhun, God bless you, hamsahamnida, sarangnya.